رئیسدار محمد صالح قادری اندام کمیته ناوندی حزب دموکراتی کردستان ایران دست پێ کێدا ئەم بەخێرهاتنە تدکن لە ئەمریکا بۆ سەردانە ئەمریکا و هەروەها لە استودیۆن بەشی کوردی رادیۆ دەنگی ئەمریکا ژێ کاک محمد صالح ڕۆڵە ئێرانەیە ئیرۆ لە هەرێمێ بگشتی و بە تایبەتی لە سووری و عێراقی چاوە شیرۆڤەدیکی زۆر سپاس بۆ میێوانداریەوە لە ئستودیۆ دەنگی ئەمریکا و هەر بەسا سلااو حرمەتێمە بۆ بینەرێوە لە هەر جەیەکێ ده حقیقەتدا وەکو ئەم دەبینن ئەنی ڕۆڵی ئیرانێ لە عێراقی سووریێ یان وڵاتی دنیا هەرێمێ وەکو لوبنانێ یان یەمەنێ ئەم دەبینین ڕۆڵێکی پر مەترسیدارە ڕۆڵێکی خەتەرناکە ئەوژی وەدەگەرە سەر فەلسەفا هەبوونە ڕێژیمە کۆمارە ئیسلامی و گۆری فەلسەفا ئیدۆلۆژیە ویلایەتە فەقیه یعنی هەناردەکردنا شۆڕشە ئیسلامی بۆ دەروەی سنوورێ ئیرانێ دەروەی جۆغرافیای ئیرانێ ئەوژی بەوێ واتایەتێ کردنێک و ڕێژیمە ئیرانێ چه ڕێزەکێ لە یاسای ناودەوڵەتی دانانێ و پێشیلکردنا سەروەریە وڵاتێ دنێ ئەنی خۆرە وەکو ئەرکێکی ئۆلی دەبینە کو گۆری وێ فەلسەفێ یعنی دەستێوەردان لە کارەبارێ وڵاتێ هەرێمی مداخلەکردن و تەولێهەوکردن و بێژن بێ استقراریە وانە یعنی ئەوە بەشێک لە فەلسەفا ئیدۆلۆژیە ڕێژیمە کۆمارە ئیسلامیە بۆ چێکردنا دەسەڵاتە خۆ جا لەبەروێ ئەم دەبینن ئەوە کو ساڵێ دەربازبوویدا لە عێراقێ یان وڵاتێن وەکو سووریێ و لوبنانێ نها یەمەنێ گشت ئەوەیەک و ئەو پێکهاتە و نەتەوێن جۆر بەجۆر چه ئالیە ئەتنیکی و چه ئالیە ئۆلیوە یعنی چێکردنا تەزادێ دژبەریە ناوبەراوان و هەورە شەرداناوان و لاوازکردن و پشتی هەنگێکی ئەنی جیە خۆخۆشکردن ئەوش بیە هەندێک و ئەم دەبینن وان وڵاتە بەرەو پارچەبوونێکی تەواو دەبن ها یاک و عێراقیدا ئەنی شیعات دژی سنە یان دەسەڵاتە ناوەندی دژی هەرێمە کوردستانێ یان ئالیکی دنێ حەولدان بۆ چێکردنا گروپێن تەرۆریستی و بێ استقراریاوان گشتکە ئەوەیەک و عێراق بەرەو پاشەڕۆژێکی نەدیار بیە سووریێ عینی ئەم دەبینن ڕەوشێکی وسا یان یا لەبنانێ بە ساڵان بە پشگیریە حزب الله و یەمەنێژین ها بە پشگیریە حوسیا یعنی بە سادان ملیار دلار سەرمایە هەریە ئیرانێ ینی بۆ پشگیریە گروپی تەرۆریستی و دەستێوەردان کارباری وڵاتی دنێتێت لە حاڵێکی دەم دەبینن جوواکە ئیرانێ بەخۆ بێپارە لە هەموو مافێکی خۆ لە بێژن ئازادیە دموکراتیک و لە ڕەوشێکی پر پەریشانە ئابووریدا و ئالی سیاسی وەژی حتا داوی ئەم ڕۆژ شاهدە جنایەتی وێن باشە ئەم بێ سەر ڕەوشە جڤاکیە ئێرانێ و ڕەوشە کوردن ئێرانێ بڕۆجا ئیرۆ دکیژان ئاستێدایە گەلۆ سەدەمە لە شونمایینە ڕۆلاوان ڕۆلا کوردان یا سیاسی یا شەرێ دژی داعشێ ئەوە ji ber sedemên ku te anîn ziman rejîma Îranê an jî tiştekî navxwayî di nav Kurdan de heye ku nahêle ew beşdar bin di vê tevliheviya ku li herêmê dibe. Di heqîqet de nêrîna rejîma Komara İslamî hemberî Kurdê Rojhilat bi taybetî û bû Kurdê parçe dinê jî bi giştî nêrînekî emniyetiye bi tewa emniyetiye yanî bi wateya wê hindê ku hebûna wan wekû nasname قبول ناکه به سیاست آسمیلا کردنه و به بیژن نرینه کی وسا امنیتی تم یعنی کرد لمافه خواهی دموکراتیک یه نتوایی یه ناسنامه‌ای به بش کردنه لبر بیجه ام دبینن به 100,000 هزین دستگاه امنیتی و لشکری خو لکردستان جیگیر کردنه و به برسی کردنه خلک کردستان به تهدید کردنه و به تطمیع کردنه و تم خاصیه روشکی آورته روشکی یعنی شر و نیو شر لکردستان ده چه که بو اوی کو ری نده کو آزادی سیاسی هبن کو ما بتوانه نورمال به خبات مدنی خبات جماوری تعبیری لداخازی خواهی سیاسی یعنی جواکی یعنی کلتوری بکه و لعین حال داجی به شدت کی گلک بیژن هوانه درندانه توی دجبری خواه حسو کفته دکه ام دبینن روزنین مشاهده داروکرین گرتن کشتنا خلکی نبن اجازه او
یکو کولبری سرسنورا بو جانه کی یعنی هری یعنی ضعیف کو پناه خادبن بو کاروانچیتی سرسنورا به بیرحمی واند کجا یان کونه سرماینا یان خورت دگره زندان داروکرینه یان او مشکی اگر نرزاتی کی بچوک خلق بکاره بکه بگردنا خلقی روشکی و هذا بیا باعث به هند کل واقع ده ری نده کرد روجهلات رول کی اکتیو هبن چه ده قادا نو خویده چانج تکلی وان به کرد پارچه دنیره او بعد گره سروی نیرینا اولکاری امنیتی کو مخابن به تپسری کی زیده پیشی گرتیا لی نکاره اراده کرد روجهلات بشکنه نهایتا یک کرد بکنه تفگره. برای اکاک محمد صالح روشا پارتی روشا حزب دموکراتی کردستان ایران ها چاویه او ناکوکی اندنابرا هر دو آلیان دا گیشتنه چه آسته و گلو بری چند مهانجی چهار مهانجی و وقت به هزه که پیشمرگیان شاندل سر سینور روشا وان چاویه لودره ارکا وان چیه کاری هندکی روشا نافخویی حزب دموکراتی کردستان ایران جمرا شیرو بکی؟ در حقیقت حزب دموکرات کردستان ایران وک میراث کی نتوایی کو خودی دیروک کی هفته سالی خبات و تکوشین و گلک قربانی دان و دربازبون گلک اوراز و نشیب خبات با حمو او سرفرازی و سربلندی کو هی لعین حال دجی گلک تراژدیای نخوش درباز کرنه چه او پیلان دجمن بو ترور کردن ریبره و چه جی او این شعابات کو به هر اگره که کو دناو رفع تاوگری در چی بونی هندک جار به دست درکی بو فکو پیلان هندک جار جی به صدامن بیجن باشتر جیگیر نبونا کلتورا دموکراسی لید عین حال ده ام نهاد قناخه کی پر هستیار ده وقتی کو ام دبین در روشالات ناوین ده گوهرتن گلک بلزهنه هر یک لوان گوهرتنا جی راستخو یا نراستخو تأثیر سر قدر گل کرد که به تایبتی دناو ایران ده کو کرد همبری پیلان و مترسی گل مترسی دار دانه عالی رژیم کمار اسلامی و هنگی سرما فره سرما واجبه به داست برپسیاتی خو یا سیاسی ده ام حول بدن لوان امراض و مکانیزمی کو دکاره توگرا کرد روجهلات بهز بکه یعنی ام اوان اساس بگیرن جبو هم حولدان ما بو هفگرتن لتو وان حواله ما یه چند سال برین ها کو لپارتیا ما جدابونی هنه بو جاری کدنی هفگرتنا حزب دموکرات کردستان ایرانی و به حزبوناوی هم حولدان ما هنه بو بیجن ریکاوتن لسر هندک بیجن پلاتفورمی که هاوبش به هزین دنیا روجهلات کردستانی را گوری هندک استراتژی سیاسی و در عین حال ده حولدان ما بو ریخستنا حزب دموکرات کردستان ایران دناو خوای ولات ده بیا جبویجی حوجه بوکو پیشمرگی حزب دموکرات کردستان ایرانی ل سینور نابرا روجهلات و باشور ده جیگیر ببین و نزگبون ده خلق روجهلات کردستان ده حقیقت هم بو رخصتنی وان ارگانیزه وان هم جی بو پیشگیری کردن رقابات مدنی جماهری کو ام زمیناوی ده روجهلات کردستان ده ببینن به صدم جور به جور کو یه ور پیش کو خلق ما پشتوان والا نبه و یعنی حزب دموکرات کردستان ایرانی لنیز به پیشگیری خبات وها بیجن مدنی جماهری بکه او به واتهیت تکرینی کو ام دخازن جردن قناخ کینویا کارو خبات گرماتی که زیاده بدن و خبات روجهلات کردستانی کو مل به مل گوهرتن هرمی ام ساحه خبات روجهلات کردستانی والا نهیل بله اکاک محمد صالح ام بحثا او آستنگی و کریزا کنها لهرما کردستان عراقی بری ودشه بکن بنرینا تا او تشتکی نافخویه وقت به کریزه که آبوریه هندری هرما کردستان عراقی دا آنجی وقت به درجیه و هریمی هیا آنگو دستین دروت ده هنه بنرینا تا او یک چاوت شیرو وکرن او وقت به بویرین کنها دبن لهرما کردستانی و هون وکو حزب دموکراتی کردستان ایران جی نوینراتیا ولا هولیره هیا چاوا باندورا ویکی لسر و چاوای وقت هون دبزینن پاشی هرفینا رژیم بعث لعراقی و لحقیقت چیبونا هرما کردستان کو برای چند پشت خبات و یعنی جان فدایی و قربانی و تراژدیای مزم یکو حتی گهشت یوی داره ام دبینن ازمونا دموکراسی ازمونا بهور جیان کرنه ازمونا گشت کرنه بیجن آبوری سیاسی یعنی
براور لگل ولات دیکتاتور روجهلات ناوراست کارن بیجی مینا که پر گرانبهای لبر وی مخابن چاوین دولت دیکتاتور در دورا بتایبتی اوی کو به 100 سال در بازبوی دجمناتی گله کرد کردن و کو رژیم کومار اسلامی یعنی یا عراقی یا سوریه و در دور لحقیقت چاوی دیتنوی ازمون دموکراسی و گشکرینه نینه کو کرد به قدر خوشات ببن کو تأثیر معنوی سر کردن پارچه دنه جهبه البروی برنگ جور بجور دخازن مداخله بکن دخازن هزن سیاسی حریم کردستان بیجن ناکوکی دجبریا نابراونده چیکن بو اوی کو او استقرار سیاسی هی تبلیغ به چه اوی کو بریا دسالات ناوندی بغداد را پرسکری که ون هنه چه او کو شر داعش دجی حریم کردستان بیجن هاتا آراسته کرنه چه مداخله کرن و پلان تروریستی رژیم کومار اسلامی یان تحریک کرنا هندک هزه دنه دجی هندک هزه ام دبینن همو حولدان وان بو لبار برنا اوی ازمون دموکراسی و استقرار حریم کردستانیه بتایباتی پاشی اوی کو بابتا پرسا رفراندوم بو سربخویا کردستانی لعالی برای سروکی حریم کردستانی و هاتا بو مجار مدید او پیلان دهی زیادتر هاتنا آراسته کرنی در حقیقت او مترسیانه وکو گفه سر وی ازمون دموکراسی سر وی استقراری روز بروز هنه او جی نکو تنی ضرر کردات ده بلکو ضرر گلک پیک هاتن دنیا نتاوی اولی کرونشتی حریم کردستان و بتایبتی مترسیه لسر برجواندیا ولات حریمی و نو دولتی جی گرچی او پیلانات نو و نگره بو سر هندک آریشه نو خویی چگو دست بیجن پیلان حریمی و نو دولتی جی تیده هیا ده حقیقت یعنی لبارچو نوی ازمونی ضرر وانگیش کاش تیده هیا ام هویدارن گلک کرد به هشیاری کی توا بتایبتی پارتیان سیاسی لاز برپرساتیا خواده بکارن ریگر بن لسر وانا کوکی کدکاره مترسیه چه لسر برجواندیا گشتی و وی ازمونه لعین حال ده ام بک حزب دموکرات کردستان ایران پروشی و هوخمیا خوا به تول هویه کنها هاتی پیش ما عیان کیه به داخویانی رسمی و ما رجا و تقا کرونه لپارتین ده سالات دار سروکاتیا حریم سروکاتیا حکومت کو به نرمی نواندنه به هفته گهشتنه به تنزل کردن بو یکتر بکارن دست بدن یکتر کو بکا یعنی بو برجواندیا گشتی بو چارەسەریە ایش و جان خلق حریم کردستان نهلم وی زیادتر روش برای خرابی ها در حقیقت او روش ها آلوز تأثیر نراسته خوال سر پرسا کرد پارچه دنیجی کریه به تایباتی حزب دموکرات کردستان ایران جی کو به سالانه امل باشور کردستان لپینا و پاراسنا و ازمونه ما گلک لشیواز خبات خوا دج رژیم ایران یعنی هندک تنازل کرد کو رژیم ایران بوان هجاتا اوی ازمونه باشور آرمانج نگره لعین حال ده به دهان بویاری تروریستی دژی ما هاتن جیبجی کردن ما او همو مقدوریت جی قبول کردن دی سال پیناوی پاراسناوی ازمونی ده ام سر استراتژی خو بردوامن لنها یعنی مسئله ولی هاتیه ازمون حریم کردستان بویه پارک دستکوت توگر کرد لتهویت خاده لوازبون نوی تأثیری لسر گیش کرده که او پیشوچون نوی جهر وسا بویه ام وک حزب دموکرات کردستان ایران وکو نرینه کی سیاسی ام پیشگیری لسقامگیری ازمون حریم کردستانی دکن به اشجان وان را ام هفپارن لی وکو مداخله کردن ام مداخله نکن تنی وکو هلوس دربرینه کی سیاسی ام بوان رهنه بله اندام کمیته نوندیا حزب دموکراتی کردستان ایران رئیسدار محمد صالح قادری گلک سپاس سپاس بوجه سرکوتی